Sali, je m'appelle Vida. Iyi ni Rwanda Magazine nk'ibisanzwe nkuko mubimenyereye. Ni umukino urangiye w'ikipe ya APR n'ikipe ya Mukura. Ni ibitego bitatu by'ikipe ya APR ku bitego bibiri bya Mukura. Ibitego bitatu bya APR byatsinzwe, igitego cya mbere cyatsinzwe na Tedio Ruwanga, icya kabiri gitsindwa na Lamin Ba, icya gatatu gitsindwa na Victor Mbawoma Chukwemeka kuri penalty. Mu gihe ibitego bya Mukura igitego cya mbere cyabonetse cyatsinzwe na Eritatu, icya kabiri gitsindwa na Boneri Esenu. Ni ikipe ya Mukura, ni umukino wa gishuti, ni ikipe ya Mukura ifite n'undi mukino ku munsi wo kwa gatandatu n'ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ya APR iri kwitegura ikipe ya Pyramide ku itariki 14 z'ukwa 9 hano mu rugo mu mikino ya CAF Champions League. Ni ekipe ya APR wabonaga ko abakinnyi b'abanyamahanga batabonaga umwanya wo gukina, babonye umwanya bagakina ndetse biyeretse abanyarwanda. Kuri Mukura nayo ni abakinnyi b'abanyamahanga yari ifite yakoreshaga kugira ngo bamenyerane kuko imikino bakinnye ari mikeya ya shampiyona. Ku ruhande rwa APR ni abakinnyi benshi ntago bari bahari, gusa abanyamahanga nkuko nari bikubwiye bagaragaye mu kibuga bari benshi cyane, ubona ko bari ku rwego rwo hejuru. Jado Dukuze, tugoye ikaze kuri Rwanda Magazine. Murakoze cyane. Ni umukino urangiye wa gishuti w'ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Mukura, urangiye ibitego bibiri bya Mukura ku bitego bitatu by'ikipe ya APR. Ni APR ifite ikipe ya Pyramide ku itariki 19 z'uku kwezi kwa 9. Ni APR abonye gute n'ubwo abakinnyi bamwe na bamwe batabonetse kubera ikipe y'igihugu? Ni APR urumva kuva no mutoza Darkonovic afata ino kipe ntabwo yabonye amahirwe yo kugerageza abakinnyi bereka ariko mbivuga kuko yaje asa nkaho yinjira muri competition ahita atangira n'imikino ya Sekafa Kagame Cup, nyuma yaza gukina match ya Simba no bavuga ko ari ya competition kuko ari match afite ikivuze ya Simba Day, nyuma itajya gukina imikino ya Super Coupe, akina n'imikino ya Nyafrika nyine ahuriyemo n'ikipe ya Azam. Ubona ko yaratarabona igihe cyo gutegura no kugerageza wenda no gukora amakosa kugira ngo abakinnyi bakora amakosa nkuko yarakaniraga cyane agakinisha abakinnyi abona bashaka bashobora kumuhesha intsinzi, byatumye n'umubare munini w'abakinnyi bashyashya batagaragara. Ino mikino rero ibiri ya gicuta kinnye yabo bakinnye na Marine n'uyungu bakinnye uyu munsi yari kugaragaza abakinnyi ba APR noneho yaguze kuko abanyamahanga benshi hafi ya bose bashyashya ntabwo bigeze bahongaga mu makipe yabo bari hano. Ubwo rero ni ikipe nabonye haracyarimo utuerema tutari twagaragara neza, ma chemistry cyangwa se guhuza ntabwo byari byabe neza 100%, ariko urabona ko hari ikipe itanga icyizere mu gihe cyose izaba imaze kumenyerana, izatanga challenge haba mu Rwanda ndetse no hakurya y'inkiko zarwo. N'abakunzi ba APR barekaramaga ko abakinnyi b'abanyamahanga baguze batarimo gukinishwa, uko bigaragaye uyu munsi abenshi bakinnyemo wabonaga ko ari abanyamahanga n'abatsinze nka Lamin Ba ndetse na Tedio Ruwanga. N'abakinnyi wabonye gute kuri wowe nkawe nk'ijisho ry'umunyamakuru? Nibyo abakinnyi b'abanyamahanga ntabwo bakinaga, nibyo nari nakomojeho. Ubu ngubu ino mikino ibiri barakinnye, nkeka ko ikintu kivuyemo ngira ngo benshi nk'abo batane z'umutoza impamvu atakinishaga abakinnyi b'abanyamahanga abatarakinaga kuko Lamin Ba yarakinaga, Lamte yakinaga iminota n'ubundi nk'iyakina, bandi ubwo ni Dauda wakinaga ntabwo ahari ndetse na Mamadusi ntabwo ahari, ariko abangaba babiri b'abanyanigeria bakina ku mpande aba Johnson Nwodibo ndetse na Odibo Godwin bose ntabwo bagaragaje urwego nk'ubwo abafana batekerezaga, wenda bavuga bati kuki Mugisha kina kuki Muzunga kina, kandi dufite abanyanigeria babiri twaguze bakomeye. Urabona ko bo ntago bakoze amanota kuri ino mikino yombi. Undi mukinyi hubwo wigaragaje abantu baje batise kuki adakina ni myugariro w'ino kipe Ariuswane, kuko imikino yombi yaragaragaye rwose nk'umudefense ruhamye, ku buryo hibazwa impamvu wenda kugeza kuri no munsi atarahabwa iminota yo kubanza mu kibuga. Nubwo ni kipe ya APR ifite abandi ifite Clement nayo nusu batari bakora amakosa, ariko urabona ko mu bakinnyi badakina batahawe umwanya Suwane wenyine niwe wakwibazaho ukavuga uti yego ko wenda ashobora kubanzamo, ariko nawe ugasanga afite competition ikomeye kurusha abandi bagenzi be. Yego ni APR twabonye kuri Azamu yikuramo n'ubundi ubona kwiyurusha, kuri iyi nshuro Pyramide yayikuyemo, twizere ko hano mu rugo nayo ishobora kuyitsinda. Ku banyarwanda bose n'abakunzi ba siporo mu Rwanda ko by'umwihariko n'abafana ba APR cyifuzo no gukuramo Pyramide, kuko ni ikipe ni icyiciro APR itari yageraho no kugira ngo hagaragare ko harimo progression n'umwaka ushize nuko wenda bakoramo Pyramide, ariko biragoye. Pyramide ni ikipe ikomeye mu makipe akomeye kuri no mugabane wa Afrika, niyo kipe abantu banga niyo kipe ishobora guhangana na Al Ahly, apana kuba ngo mu Misiri, niyo kipe ihangana na Al Ahly muri Afrika yose, kuko na za Mamelodi izo ngizo za Esperance za Wydad zo mu Barabu andi makipe nka Tupisa
Mazembe nta yindi kipe igihangara Al Ahly ariko byibara Pyramide ni ikomanga ukabona ko ishobora kwitwara igikombe ishobora no kwihangara muri championnat bakagigira ubona ko ari ikipe ikomeye ni nko wavuga ngo mu makipe atatu muri Afrika kuri forme uterebye yugwi n'ibiki byose ikipe ya Pyramide irimo kumva rero ko yakurwamo n'ikipe nka APR mu mupira nta kintu kidashoboka ariko si rwo rugero si cyo gipimo cya nyuma wapimiraho ikipe ya APR ko Pyramide n'urundi rwego iri mu makipe atatu ya mbere muri Afrika ya mbere atatu uri muri squad amafaranga ishora uburyo imeze ikomeje kwibaka ejo bundi yatwaye igikombe cy'igihugu cya Misiri ni championnat ikomeye kugeza kuri ngo ku mugabane wa Afrika urumva rero biragoye ko umuntu yakwicara akavuga ngo APR izakuramo Pyramide ikintu yakora ariko ukenda ugabanya ikinyuranyo niba wenda ushize Pyramide y'abatsinze ibitego 6-1 uyu munsi bizagenda gutya ariko byanashoboka football ni football ko APR yikuramo ariko amahirwe menshi na Pyramide rwose Pyramide ni abakinnyi ya APR yaguze usanga bamwe bavuga ngo ntibashoboye ntago bashobotse ntago bashoboye mu kibuga kwa gukina kuri wowe uri kubibona gute n'ijisho ryawe iyi championnat n'abana bakinnyi batazayishobora championnat yo bakinnyi bazayishobora championnat kuko ntago ari championnat Rwanda ntago ari championnat ikomeye ni ibintu bidasaba ibintu byinshi bidasaba ubuhanga buhambaye cyangwa se bidasaba ubuhanga buhambaye bidasaba wenda ngo uraza kugira gutya gushakisha hirya no hino ni championnat n'abanyarwanda bashoboraga bakina APR abanyarwanda bongerwa APR igeze ku 50 idatsinzwe ikinisha abanyarwanda gusa abanyamahanga bo urwego bariho n'urwego rwisumbuye ugenje n'APR yaguze umwaka ushize byo biragaragara mu kibuga hari amazina menshi twavuga nka Swane Dauda hakaza abakinyi nka Madusi hakaza umusore Lampte nubwo adafite wenda physique nini cyane ariko technique ari hejuru cyane Lamine Ba wamaga mu ikipe y'igihugu ya Mali wakinnye mu bara bigiye kinini wifuzwaga n'amakipe menshi nka za Esperance de Tunis nawe n'izina rikomeye hari amazina byibura dushobora kubona nk'abandi bakinyi bane mu APR yaguze niba yaraguze barindwi harimo bane ubona ko ari rwego rwo gukompeta no muri kano karere nibyo ntibaramenyerana ntibarubaka izina ariko championnat y'u Rwanda yose nyinga ko yabagora ugereranyije nuko urwego rwo iriho n'abakinnyi bari basanzwe bayikina urakoze cyane murakoze namwe Promotion gura ikibanza cya $2,800 Bugesera hafi y'ikibuga cy'indege utombora ikindi $6,000 Nyamata mu mujyi na Kabeza $19,000 kuri kaburimbo bigereho na Marshal Rio Estate tubabwira ko rero kufatanye na Esperanza Motel tuba tubagezaho ibiganiro byiza Esperanza Motel ari amacumbi meza ibyo kurya ibyo kunywa buri kimwe cyose wifuza muri Esperanza Motel cyasanga ni imikino ya UEFA Champions League ni imikino ya Premier League buri kimwe cyose uzajya wifuza kureba buri mikino cyose uzajya wifuza kureba neje ku mukino w'Amavubi uzajye kurebera muri Esperanza Motel winywera ibyo kunywa bimeze neza ibyo kurya ndetse nushaka no kuruhuka muri Esperanza Motel amacumbi arari kandi ku biciro biri hasi cyane Vida Store irahari ngo ikwambike imyambaro myiza y'amakipe wifuza yabe hano mu Rwanda ndetse no hanze ni amajezi meza ku makipe yo hanze na amajezi meza ku makipe hano mu Rwanda yose muri Vida Store urayahasanga amakabutura amajezi ari complete amapantaro byose urabihasanga muri Vida Store gana Vida Store ni hariya muri Chic ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 079 18 64 270